hvor befolkningerne nu siger, at det er nok med diktatur. Folk vil have frihed langt ind i Afrika, langt ind i Mellemøsten, langt ind i den arabiske halvø. Men det er som om de gamle ledere, de gamle magthavere ikke forstår, hvad det er, der sker. Det allermest tydelige eksempel på, at de ikke fatter, hvad der foregår, er vel den tale, som Bashar al-Assad holdt i onsdags, hvor han sidder og griner og laver sjov og laver jokes, som om han ikke aner, hvad det er, der foregår. Han har også understreget, at der bliver ikke ændret på undtagelseslovene. De har snart været der i 50 år, snart 50 år, og man kan sige, at det er en undtagelse. Nej, det er vist mere en regel end en undtagelse. At man skal leve i et land med vilkårlige fængsler, med tortur, hvor der ikke er rettergang. Lige nu står Syriens leder ved en meget vigtig skillevej. Hvilken vej skal Syrien gå? Skal Syrien gå samme vej som Egypten og Tunesien? Det håber vi vel. Eller vil de tunesiske ledere føre Syrien, eller vil Syriens ledere føre landet ud i samme ulykke, som nu er ved at ramme Libyen eller Bahrain? Man skulle tro, at Assad han er forsvundet fuldstændig fra jordens overflade. Man skulle tro, at han havde mistet enhver kontakt til virkeligheden. Man skulle tro, at han talte fra månebase Alfa. Den arrogance, han udstråler, den ringe forståelse for, hvad der sker i hans eget land. Han taler ikke for Syriens befolkning. Han taler for de andre diktatorer, for diktaturerne i Saudi-Arabien, dem som ikke vil rokke sig, dem som ikke vil gå, dem som frygter folket. Det er dem, han taler for. Han taler ikke for sit folk. Folk vil have frihed, folk vil have demokrati, folk vil have menneskerettigheder. Og hvis du ikke forstår det, altså, så kommer det til at gå der på samme måde, som det ser ud til at gå Libyens diktator, Muammar Gaddafi. Vi vil have demokrati, vi vil have menneskerettigheder, vi vil have stop for diktatur, og vi vil have stop for folkemord, utilfældige arrestationer, tortur og manglende rettergang. Stop diktaturet. Stop og gå af nu, Assad. سوريا حرية وبس. الله سوريا حرية وبس. الله سوريا حرية وبس. الله سوريا حرية وبس. الله سوريا حرية وبس. شعبه اللي بيقتل شعبه ارحل يا بشار ارحل. ارحل يا بشار ارحل. ارحل يا بشار ارحل. ارحل يا بشار ارحل. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد. الشعب السوري واحد 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 واحد. Som foregår i Syrien, som foregår i en lang række arabiske lande og i det nordlige Afrika. En kamp, som jo handler om demokrati og menneskerettigheder, men også en kamp, der handler om ret til, at nationer kan få lov at få noget at skulle have sagt over deres eget liv. For eksempel nationer som den kurdiske. Jeg er glad for, at I har taget initiativ til den her demonstration, fordi det er vigtigt at vise, at der er en støtte til det, der foregår. Og det er vigtigt at vise, at modstanden er nødvendig mod diktaturerne. Jeg sidder til daglig nede i EU-parlamentet, og jeg bliver nødt til at sige til jer, jeg er ikke imponeret over den måde, som EU, eller for den sags skyld den danske regering, har opført sig på i forhold til de arabiske diktaturer. For hvad har været deres ønske hele vejen igennem? Hvad enten vi har snakket om Gaddafi i Libyen, eller vi har snakket om Mubarak i Egypten, eller al-Assad i Syrien. Hvad har været deres interesse hele tiden?
Deres interesse har været stabilitet. Det er jo ikke fordi, at de synes om diktaturerne. Det er jo ikke fordi, de synes om undertrykkelserne. Det er jo ikke fordi, de synes om massakren på de kurdiske befolkningsgrupper, som vi har oplevet også i Syrien. Det er jo ikke fordi, de synes om det, at de har holdt deres bøtte. Men de har gjort det, fordi de ønsker stabilitet. Og for dem har det fremstået som om, at diktatorerne, at være venner med diktatorerne, det var vejen til stabilitet. Det, der foregår nu i de arabiske lande, og det, der foregår i Syrien, det viser klart og tydeligt, at vejen til stabilitet, det foregår ikke ved at være venner med diktatorerne. Og disse historiske begivenheder og revolutionen i den arabiske verden er i færd med at forandre verden og giver vestens arrogance og mangeårig ligegyldighed over for undertrykkelse og ulighed en stor lærestreg. Vesten har i årtier vendt det blinde øje til og allieret sig med tyranner, der kvalte alle demokratiske kræfter og fængslede og torturerede politiske modstandere. Og til tider likviderede man dem også. Alt dette så vi til, fordi det var i vestens interesse. Mage til hykleri skal man lede længe efter. Men ført an af Jasminrevolutionen i Tunesien er folket alle vejen i Mellemøsten gået på gaden for at kræve demokrati og frihed. Og i nogle lande har disse nye reformbevægelser indtil videre haft held med at afsætte tyranner og de gamle regimer, mens der i andre lande er blevet slået hårdt ned. Og senest har dette håb bredt sig til Syrien mod al-Assad-klanen, der i årtier har undertrykt sine egne befolkninger. Og her kan der nævnes mange eksempler. Men et af de værste eksempler er den kurdiske minoritet, det kurdiske mindretal i Syrien. De har siden 1963 systematisk været udsat for undertrykkelse af et rædselsregime. Og det selvom de udgør ca. 10% af landets befolkning. De er simpelthen fået frataget deres grundlæggende borgerrettigheder. Og alt dette har Vesten vendt sit blinde øje til, fordi man har haft interesser i at alliere sig med diktatorer. Kære venner, den folkelige kamp for demokratiske reformer i regionen er kun lige begyndt. Det er vigtigt, at vi ved dette og lignende folkelige initiativer viser vores ubetingede solidaritet og går på med de folk, der går på gaden i disse dage. Og at vi i det danske samfund bakker op om deres kamp for frihed og demokrati. Bashar al-Assad repræsenterer ikke det syriske folk. Han repræsenterer det syriske diktatur. Kære venner, på dansk, ned med Bashar al-Assad. Ned med Assad. Tak. Kære venner, nu نفديك يا درعا بالروح بالدم نفديك يا درعا بالروح بالدم نفديك يا درعا بالروح بالدم نفديك يا درعا. من الشعب العربي الأحوازي إلى الشعب العربي السوري، الشعب العربي والكرد السوري. شكرا. تكتسب هذه الأيام منذ مطلع العام الجديد عام 2011 أهمية خاصة في تاريخ الشعب العربي الذي يعيش فترة مخاض عسير تسبق الميلاد الجديد لهذه الأمة، ميلاد لمولود معافى من عوائق الماضي وشوائبه، مولود لا يشبه ما كان في شيء. شباب الأمة في كل مكان يجددون تاريخ الأمة ويمحون انتفاضاتهم المباركة وصمودهم المعجز ودمائهم الزكية عهود الذل والعار، ويخطون في سجل التاريخ عهد جديد.
عهد الكرامة والشرف. صدر الحكم العادل من الشعوب وسقطت عروش كانت عنوان للمهانة والعمالة، كانت تظن مع أسيادها إنها باقية على رقاب الخلق للأبد، ولكن إرادة الحياة لدى الجماهير كانت أقوى منهم ومن إرادة أسيادهم. لا إله إلا الله. بشار عدو الله. بشار عدو الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بشار عدو الله. بشار عدو الله. بالروح بالدم نفديك يا قامشلي. 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 عاشت سوريا حرامية. يا بشار اسمع. دم الشهداء دم الشهداء ما ينباع. Og jeg skal undskylde, at FN-forbundet ikke kan være repræsenteret ved flere, men netop nu så afholder FN-forbundet en 2-dages møde i Helsingør. I dag er det den 1. april, men nyhederne fra Damaskus er absolut ikke nogen spøg. Der er dog gode nyheder. Den gode nyhed er, at det demokratiske opbrud, som vi har oplevet de seneste par måneder, det fortsætter. Oprøret har spredt sig over snart hele Mellemøsten. Nu er det Syriens Baath-parti, som står for skud. Det synes som om, at en konfrontation mellem det syriske styre, hvis tilhængere, nu er uundgåeligt. I dag har oppositionen udnævnt dagen til vredens fredag. Allerede forleden aften, jeg tror det var onsdag, så meldtes der om protestaktioner efter præsident Bashar Assads med spænding imødesagte en meget skuffende tale i folkeforsamlingen i Damaskus. أنت معمر القذافي. أنت معمر القذافي. يا بشار كافي كافي. يا بشار كافي كافي. أنت صالح والقذافي. أنت صالح والقذافي. يا بشار كافي كافي. يا بشار كافي كافي. أنت صالح والقذافي. أنت صالح والقذافي. هي الله هي الله يا بشار اطلع برا. هي الله يا بشار اطلع برا. هي الله يا بشار اطلع برا. هيل الله يا بشار اطلع برا. يسقط البعث الكافر. عاشت الوحدة الوطنية في سوريا. عاشت سوريا حرامية. عاشت سوريا حرامية. Og træffe beslutninger om krig. Da jeg var dernede i Folketingssalen, og tvivlen dukkede op i mig, så kom jeg i tanke om, hvad der skete med kurderne, der Saddam valgte at gasse dem. I det øjeblik, så forsvandt al min tvivl. I det øjeblik vidste jeg, at det var den rigtige beslutning at træffe, fordi vi kan ikke være vidne til massakre. Fordi vi kan ikke acceptere, at civile mennesker dør. Vi kan og vi skal ikke gøre det. Det der skete i Libyen, som gjorde, at vi handlede, det som også gjorde SF og INA forkæmperne for at sørge for, at der skulle være en ikke-flyzone, så han ikke kunne blive ved med, at Gaddafi ikke kunne blive ved med at bombe civilbefolkningen. Det vil vi også være villige til, hvis det samme massakre sker i Syrien, som er i øjeblikket nu. Vi er nødt til fra Vesten at indse, de demokratiske kræfter kommer indefra. Vi er nødt til at støtte civilbefolkningen. Vi er nødt til at tage det dybt alvorligt, når helt uskyldige mennesker, børn, kvinder og gamle og mænd bliver dræbt. Tak til Özlem Cekic, folketingsmedlem. Suriya fred nu! Suriya fred nu! Suriya fred nu! Bashar du skal ud! Bashar du skal ud! Suriya fred nu! Suriya fred nu! Bashar du skal ud! Bashar du skal ud! يا بشار يا خسيس دم الشهداء مش رخيص دم الشهداء مش رخيص يا بشار يا خسيس يا بشار يا خسيس دم الشهداء مش رخيص دم الشهداء مش رخيص يا بشار غور غور يا بشار غور غور خلي
خلي سوريا تشوف النور خلي سوريا تشوف النور يا بشار غور غور يا بشار غور غور خلي سوريا تشوف النور خلي سوريا تشوف النور يا بشار كافي كافي يا بشار كافي كافي انت وفينا من القذافي داون داون ويز بشار داون داون ويز بشار داون داون ويز بشار. Det land, der dog har allermest behov for forandring i Mellemøsten, er Syrien. Her har den samme familie siddet på magten i over 40 år og hensynsløst slået ned på alt og alle, der havde en anden mening end Assad-familien. Internationale menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International og Human Rights Watch har gang på gang understreget, at menneskerettighedssituationen i Syrien er blandt de værste i hele verden, på niveau med Nordkorea og Iran. Rapport efter rapport kan dokumentere, hvordan politiske fanger forsvinder i fængslerne, hvordan selv børn bliver tortureret, og hvordan det kurdiske mindretal ingen som helst rettigheder har. Det syriske Baath-regime, som er søsterparti til Saddam Husseins daværende parti og har samme menneskefjendske ideologi, støtter både Hamas i Gaza og Hizbollah i Libanon med det ene formål at dræbe civile og skabe kaos i regionen. I disse dage, i disse timer, gør folket i Syrien oprør. En kamp, der i bogstavelig forstand handler om liv eller død. Jeg har alt mulig respekt for de modige mennesker, der lige nu er på gaderne i Syrien. Kammerater, det er meget vigtigt, at I kommer her og demonstrerer. Det er meget vigtigt, at I støtter demonstranterne i Syrien. Det er meget vigtigt, at I støtter demonstranterne i Libyen. Det er meget vigtigt, at I støtter demonstranterne i Yemen og i Bahrain. Det er meget vigtigt, at I støtter den arabiske revolution, den kurdiske revolution. Det er meget vigtigt. عاش سوريا حرة بيا عاش سوريا حرة بيا عاش سوريا حرة بيا. De har altid holdt på de forkerte. De har holdt på Mubarak. De har holdt på Ben Ali. De har holdt på alle Saudi-Arabien. De har holdt på alle de forkerte. De har slået vietnameser ihjel. 100.000 af vietnameser er blevet slået ihjel af amerikanerne, af franskmændene, fordi de har holdt med de forkerte. Det er samme i Chile. Når der kommer en socialdemokratisk regering, så kommer amerikanerne og bomber chineserne. De vil hellere have en diktatur. Og det samme i Iran. Det samme i Iran. De holdt så mange år med den iranske shah, at iranerne de fik nok. Men i stedet for at få et demokrati, så har Iran bare fået en ny diktatur. Og det er også amerikanernes og vestens skyld. Og det samme med Israel. Hvorfor fanden skal amerikanerne sådan holde med Israel imod palæstinenserne? Hvad er meningen? Hvorfor er de israelske liv vigtigere end de palæstinensers liv? يا عميل الامريكان يا بشار غور غور يا بشار غور غور خلي سوريا تشوف النور خلي سوريا تشوف النور. Hvor skal man ud med de forbandede arabiske diktatorer? Ud! Tak til الله سوريا حرية وبس الله سوريا حرية وبس بالروح بالدم نفديك يا سوريا بالروح بالدم نفديك يا سوريا بالروح بالدم نفديك يا سوريا. Og se jer alle sammen her. Det er nok, at Syrien er i dag efter 48 år i undtagelsestilstand. Og befolkningen i Syrien siger, nu er det nok. Nu gider vi ikke mere. Jeg har selv ikke set Syrien i 32 år. Hvornår har I sidst set Syrien? Der er mange syrer rundt omkring i verden, der ikke har set deres hjemland. Blot fordi de har en anden mening. De gider ikke være med, hverken med Bashar eller med hans far. De er ikke republik, der er i Syrien. De er næsten kingdom. Hvor de går foran, så kommer søn. Så bliver loven også ændret til at passe kun til søn. For 11 år siden, han har lovet
at han vil lave reformer. Vi har ikke set noget af de reformer. Der er mange, der er i fængsler. Der er mange, der er rundt omkring i verden og kan ikke se Syrien, eller i det mindste besøge Syrien, eller se deres familie. 32 år. Jeg kender nogen, som har været væk fra Syrien i 40 år. Og endnu mere. يا حافظ ولا ابوك يا حافظ ولا ابوك الشعب السوري بيكرهوك الشعب السوري بيكرهوك. أيها السوريون الشرفاء عربا وكردا، أيتها القوى الديمقراطية، أيها الدنماركيون الأفاضل، أيها الضيوف الكرام، لقد هبت عواصف التغيير على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجرفت أمامها أعتى الدكتاتوريات، فالشعوب المسحوقة تحت وطأة الاستبداد والفقر والجوع والكبت أخيرا وعت مطالبها وحقوقها، فهبت في وجه الطغاة الجاثمين على كل مفاصل الحياة. انتفضت تلك الشعوب وثارت على سالبي الحرية والكرامة والحقوق ولقمة العيش، وسوريا الحبيبة لم تكن بمنأى عن تلك التغييرات الحاصلة في المنطقة، بل هبت نسائمها من حوراننا الثكلى في 15 من شهر آذار 2011، وامتدت خلال أسبوع واحد إلى عدد من المحافظات والمدن السورية، وسقط خلال المظاهرات المناوئة لسلطة البعث العنصري عشرات الشهداء، وبذلك سقط القناع الأخير عن وجه السلطة البائس، فإن استخدام العنف والقتل والاعتقالات وترهيب الشعب ليس بالشيء الجديد في سياسة النظام البعثي القائم وسياسة آل الأسد العنجهية، فالتاريخ كان قد سجل لهذا النظام الكثير من المجازر والإبادات بحق الشعب السوري بكل أطيافه عربا وكردا وباقي الموزايك السوري، فما زال الشعب السوري يرزح تحت قيود العقلية الرجعية لنظام البعث الشمولي المتفرد بالسلطة منذ ما يقارب النصف قرن. أيها السوريون الشرفاء عربا وكردا، أيتها القوى الديمقراطية، أيها الدنماركيون الأفاضل، في الوقت الذي اشتعلت فيه ثورة الشعب السوري السلمية داخل الوطن للحصول على الحقوق المشروعة في الحرية والكرامة، تستمر السلطات السورية بانتهاج سياسات القمع والقتل والترهيب بحق المتظاهرين العزل رغم الوعود التي تبجحت بها الجهات المسؤولة بوقف العنف والقيام بجملة من الإصلاحات تشمل كافة مؤسسات الدولة. وتلت تلك الوعود الخطاب اللامشرف لبشار الأسد الذي لم يأتي بشيء جديد، بل زاد من سخط الشعب السوري وزاد من إحباطه بعد أن كان عاقدا آمالا كبيرة على القادمات من الأيام. إن الوعود التي تم إلقاؤها جزافا على مسامع الشعب السوري والرأي العام لهي استخفاف صريح وفاضح بعقل ومشاعر السوريين، لأنها كلمات فارغة من المحتوى يتم ترديدها لامتصاص غضب الشعب السوري وكسب الوقت كلما وقع النظام في أزمة، سرعان ما تتبدد تلك الوعود كسحب الصيف وكأن شيئا لم يحصل. وانتفاضة الشعب السوري في سوريا وانتفاضة الشعب الكردي في سوريا عام 2004 خير دليل على كذب وخداع السلطة للشعب. أيها السوريون الشرفاء كردا وعربا، أيتها القوى الديمقراطية، أيها الدنماركيون الأفاضل، إننا في مبادرة الجالية السورية في الدنمارك نحيي ثورة الشعب السوري داخل الوطن في وجه النظام البعثي القمعي حتى النصر، ونساند أهلنا في كافة أرجاء الوطن الغالي سوريا. ومن هنا نرفع صوتنا إلى الرأي العام للضغط على الدكتاتور بشار الأسد. إننا في مبادرة الجالية السورية في الدنمارك نطالب السلطات السورية بإيقاف حمامات الدم فورا في الوطن، ونطالب الدكتاتور بشار أن يتنحى عن السلطة هو وكل أفراد حاشيته وعائلته الذين عاثوا فسادا في سوريا. تحية إلى أرواح شهداء محافظة درعا البطلة وشهداء حمص واللاذقية وكل شهداء الحرية في الوطن. تحية إلى شباب الثورة السورية. شكرا لكم. الشعب يريد إسقاط النظام. سوريا حرة حرة، سوريا حرة حرة، والأسد يطلع برا، والأسد
Kampen fortsætter indtil han bliver væltet. Længe leve den syriske revolution. Længe leve den kurdiske kamp mod den diktatur. كاميرا نو الشعب السوري موجوعان يا ابو زينب يا شعبان يا ابو زينب يا شعبان الشعب السوري موجوعان الشعب السوري موجوعان سوريا حرة حرة سوريا حرة حرة والاسد يطلع برا والاسد يطلع برا سوريا حرة حرة سوريا حرة حرة والاسد يطلع برا والاسد يطلع برا. الكريم أيها الجماهير المنتفضة في عاصمة الدنمارك، باسمكم وباسم الشعب السوري أحيي الانتفاضة الباسلة في درعا واللاذقية والقامشلي. فقد انتفض الدول العربي والكردي ضد هذه التهمة الفاشية في دمشق. أقول لبشار الأسد: ارحل ارحل، لم يبقى أمامك حل واحد إلا الرحيل وترك أمور الشعب وتقرير المصير للشعب السوري البطل بكرده وعربه وتركمانه وشركته. وأيضا باسم هذا الحفل الكريم أعاهد شهداء درعا وشهداء الانتفاضة الكردية الباسلة في غرب كردستان 2004 إننا لن نسكت بعد اليوم. وأقول لبشار: إننا أوصياء على دماء شهدائنا وإننا لفاعلون. إننا لا نقبلك كما أخبرنا صدام حسين الذي نرى الجنة ولم يفلح عليك إلغاء دستورك وأن تخرج خارجا أيها الغريب أنت المتعامل مع العملاء. الشعب السوري أشرف منك ومن عائلتك ومن آل الأسد. وأنادي من هذا المنبر جميع الحركة الوطنية الكردستانية في سوريا الانضمام إلى الانتفاضة وإلى الشباب الكرد والتخلص من العقلية وعدم الرد على أحابيل وأكاذيب الأسد. اليوم يكذب والبارحة كان يكذب وفي المستقبل سيكذب. إنه تعلم الكذب ولم يعرف الصدق في عمره. كفى للأحكام العرفية لقانون 49 للحزام العربي الرجع الشوفيني. من هذا المنبر أحيي الانتفاضة الباسلة اليوم في سوريا وإننا لن نهدى. وأقول لكم سنشعلها كل جمعة. وكما أشكر جميع الدنماركيين من شرفاء ومن حقوق الإنسان ومن البرلمانيين، شكرا لهم لمشاركتهم. كما أحيي من هذا المنبر الحركة التحررية الأحوازية وإن شاء الله سنقضي على الأسد وأنتم ستقضون على أحمد نجاد. الشعب يريد إسقاط النظام. 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 اسقط بشار